isi dutuye imaze imyaka irenga miliyari ibayeho. Hari abayinyuzeho bagize uruhare rukomeye ku byo tubona uyu munsi. Indwara z'ibyorezo zikomeza kwisukiranya uko bwije n'uko bukeye. China has identified the cause of the mysterious new virus, coronavirus. Ibikorwa by'ubwiyahuzi no kudahuza kw'amadini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. غزاة 22 جدا 17 يبرو 17 5 2013. Allahu Akbar. Ikoranabuhanga rigezweho bikekwa ko ryo rizarangiza ikiremwa muntu. At a top robotics company in Japan this week, 4 robots being developed for military applications killed 29 humans in the lab. Hamwe n'ibindi byinshi bitandukanye ni mu kiganiro isi dutuye kuri radio y'Agaciro buri kuwa mbere isaa 12:30 z'umugoroba no kuwa gatandatu isaa 6 zuzuye. Kuri YouTube channel ni Zone Documentaire. Kugeza uyu munsi ntibikiri ngombwa guhana n'umuntu gahunda mwarangiza ngo inkoko niyo ngoma. Iterambere sigezeho sinzi niba navuga ko ikiremwa muntu twabaye nka y'amana y'abakera bizeraga ko irirwa handi gataha i Rwanda. Ushobora kubyumva nko gukabya, gusa ibi niko biri. Umuntu uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashobora kubyuka agatega indege akarara ku mugabane wa Afurika nk'uko amakuru dukesha urubuga farda.com bitangaza. Uru rubuga ruvuga ko byibura amasaha make indege ivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i New York yerekeza i Johannesburg muri Afurika y'Epfo, urugendo rufata hagati y'amasaha 15 na 18. Izi ngendo n'ubwikorezi byorohereza urujya n'uruza rw'abantu, ibicuruzwa, service, ariko iyo tugeze ku itumanaho byo biba ari ibindi. Dufite imodoka zitwara, dufite amazu tuganira akamenya ko hari ubukonje agashyuha, haba hashyushye agakonja kugera ku maradiyo ushobora gucuranga uri muri metero runaka cyangwa écouteur. Ibyinshi muri bitubikesha Japa Hudson, umwenjeniyeri w'amashanyarazi wo mu gihugu cy'Ubudage, umushakashatsi na rwiyemezamirimo uzwi cyane kubera uruhare runini yagize mu ivumburwa n'ikorwa rya Bluetooth. Kugeza uyu munsi sosiyete ifite Bluetooth mu nshingano ihagaze arenga miliyari 7 z'amadolari. Nubwo ushobora kumva ko nayitangaza kirimo kuvuga ko abatuye isi ya none mu kinyejana cya 21 tubayeho neza ugereranije n'ibindi bisekuru byatubanjirije. Mu kiganiro cy'uyu munsi reka dusige amatelefone, ordinateur zacu, internet kugeza kuri gazi ziri mu mazu ya bamwe muri twe, ubundi dutembere muri Brazil. Mu majyaruguru y'iki gihugu hari ishyamba rya Amazon. Iri shyamba riza ku mwanya wa kabiri mu mashyamba manini nyuma ya Taiga iyambukiranya imigabane. Iri shyamba riza ku mwanya wa kabiri mu mashyamba manini ku isi ryihariye muri byinshi. Uretse kuba harimo ibiti bigenda, ibi bizwi nka Socratea exorhiza, harimo n'ibiti bishobora kurya ibinyabuzima nk'ihene, inkoko, kugira kuba gishobora kurya umuntu. Hagati muri ishyamba rya Amazon ricucitse kubera ibiti byaho birebire, hatuyemo abantu. Imiryango myinshi igiye itandukanye, aba bazwi nk'abasangwa butaka bo mu ishyamba rya Amazon. Ni gute abaturage babayeho hagati mu ishyamba, kuva ku biti by'abantu, intare, ingwe, kugera ku nzoka z'amoko arenga 2000, hejuru ya 80% ari zigira ubumara, amafi y'ubwoko bwa piranha, za scorpio, hamwe n'ibindi binyabuzima byinshi bitandukanye bishobora kugira nabi ikiremwa muntu igihe ari mu ishyamba wenyine. Aba baturage babana nabyo gutema ishyamba ni ibihe bibazo bahura nabyo? Byinshi muri bitugiye kubigaruka mu kiganiro cy'uyu munsi. Mje mugiye kubana mu kiganiro ndi Jehova ni ikora uko ishaka. Mbahaye ikaze. Turi muri Amerika y'Epfo mu gihugu cya Brazil, aho 30% by'ubuso bw'ishyamba rya Amazon biherereye, gikurikirwa na Peru ifite 13%, Colombia ifite 10%, na 17% by'ishyamba bisigaye rigabanwa n'ibihugu bitanu ari byo Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guyana na Suriname. Ni ukuvuga ko iri shyamba rikora ku bihugu 8 byose. Ushobora kuba utari kumva neza ubunini bw'iri shyamba, reka nkufashe. Iri shyamba rigenda kungana n'umugabane w'Uburayi ukuyemo ubwami bw'Ubwongereza gusa, mu gihe rikubye igihugu cy'Ubufaransa inshuro zirenga 10. Iri shyamba rituwe n'abasangwa butaka barenga 1.5 miliyoni by'abaturage. Abaturage nabo bakagira amoko cyangwa se imiryango hagati ya 400 na 500.
nk'uko urubuga bw'abatuye.org rubitangaza. Amoko y'abaturage muri iri shyamba ari kugenda akendera, dore ko usanga hari imiryango imwe n'imisigaranye umuntu umwe, kandi nawe akaba ari umusaza cyangwa umukecuru utarigeze abyara. Muri aya moko menshi ari mu ishyamba, hari amwe n'amwe yagiye amenyekana bitewe n'umubare mwinshi w'abantu cyangwa se kuba ari abanyembaraga kurusha abandi. Ubumwe muri ubu bwoko ni nk'ubw'aba-Awo buherereye muri Brazil, ubwoko bw'abayoreyo, abagwarani, abazowe, abakawahiva n'abayonomami. Abasangwabutaka bemeje gutorerwa hagati mu ishyamba no ku nkengero z'umugezi wa Amazon. Abenshi bumva kandi banazi ko ari byo biremwa byonyine biri ku isi, ariko aba ni abatuye hagati mu ishyamba batajya babasha kugera ku nkengero zaryo, mu gihe abandi batumva imyemerere n'imigenzereze y'isi ya none. Neza neza babayeho nk'abantu bo mu myaka 12,000 ishize. Abana babo ntibiga, nta mashanyarazi, iterambere n'ibindi byiza ikiremwamuntu usanga uyu munsi cyifuza kugeraho byo ntago ari ibyabo. Urubuga www.wildlife.com rukomeza ruvuga ko kugera ku myambaro ntayibayo. Mu gihe bitandukanye abashakashatsi bagiye bifuza kandi banagendera rino shyamba, gusa kwiyemeza kujya muri iri shyamba ni akazi katoroshye kandi kagoye. Ibi bikaba bimwe mu mbogamizi abashakashatsi bahura nayo. Uretse kuba binagoye, ahubwo biranahenze. Byagera kuri mu basangwabutaka baba bivugira ntuba ushobora kurwumva, kuko abasangwabutaka ntibakoresha igiportugais cyangwa se icyesipanyol, zimwe mu ndimi zikoreshwa muri Amerika y'Amajyepfo. Yo le pasite taligale to itigo kida ta mitsa yo mon le leitian di come so aquí soy le tiag la tigre kanga ek bato la de sai la Abatuye muri iri shyamba rya Amazon abe ku zuba bahiga bagenda mu ishyamba bisanzwe kugera ku mvura n'ubukonje byo muri iri shyamba. Abaturage nta hamwe ugera ku mubiri wabo bose, kandi bavuga ko ari byiza kudaterwa n'isoni n'umubiri wawe uko uteye ngo maze ushakire ubuhungiro mu myenda. Ntabwo tumenyereye kwambara imyenda. Iyo umuntu ari hano ahitamo kuba uwo ari we. Kwambara ni umuco w'abandi, nabo batewe isoni nuko bameze. Ni ingenzi kubona umubiri w'umuntu ngo umenye ubuzima bwe, niko twibereye aha muri Amazon. Muri iri shyamba kuba watandukanye umukobwa w'umwangavu na nyina bose bambaye ubusa barimo bagenda, cyangwa umusore na se bari guhiga mu ishyamba, ni ibintu byakugora mu gihe atari bo babikwibwiriye. Undi mwihariko w'aba basangwabutaka nuko gushakana hagati yabo byemewe, kabone n'umwe mufitanye isano rya hafi. Ibi birinda izimira ry'umuryango, bikabafasha no kugwira. Mu mazu atubakanye ubuhanga habe na gato, ibiti bisanzwe hejuru bakarenzaho amababi y'ibyatsi yumye hamwe n'ikimeze nk'inshinge. Mu mazu y'ibikoresho bitungira n'imyambi, amacumu, imiheto, dore ko benshi muri aba basangwabutaka batunzwe no kurya ibyimejeje mu ishyamba. Aba ni bababaza guhinga, aho byeze niho bimukira, aho bari barubatse ibihingwa bishize bimukira ahandi biri kwera. Uburiri cyangwa se aho aba basangwabutaka barara ni ikimeze nk'ibyicungo by'abana bakora mu migozi ikomeye aho mu ishyamba, ubundi akaba ari cyo bararamo bakanicaramo mu gihe bari mu mazu yabo yubatse mu buryo bwa nyakatsi. Nta butaka dufite, natwe ntitwabona aho kuba. Niyo mpamvu turinda kandi tukanatera ibiti aho tuba. None se tugiye ahandi twaba hehe? Abaturage bacu bakeneye ubutaka. Ubu butaka ni ingenzi kuri twebwe. Nk'uko natangiye mbikubwira, muri ishyamba harimo amoko menshi hagati ya 400 na 500. Gusa buri bwoko bugira umuco wabwo bwihariyeho kandi bukomeyeho. Urugero ni nk'ubwoko bw'abazowe bo mu ishyamba rya Amazon. Abarangwa no gutobora igice cy'umunwa wo hasi bagashyiramo igiti, bakizera ko ubwo ari uburinzi bahaye amenyo yo hasi. Bakizera ko iki giti kiba n'indwara zimwe na zimwe zikunze kwibasira abari mu ishyamba, cyane cyane ko iri shyamba rikunze kugaragaramo malariya. Abatuye muri iri shyamba rya Amazon mu buryo bwabo bwihariye kandi bumvikanaho, abo basangwabutaka baridagadura, bakishimira iminsi mikuru yabo bumvikanaho. Ibirori byabo akenshi usanga bigizwe n'ab'igitsina gabo n'abana batoya.
bakubita ibiti hasi bakagenda babyina bazenguruka amazu babamo. Imihango n'iminsi mikuru bikurikirwa no kunywa umutobe w'imvangavange z'imbuto baba bavanye aho mu ishyamba rya Amazon. Iyi mitobe nayo iba yatunganijwe n'abagore ku buryo bwa gakondo. Nyuma yo gukora uruziga, abagore bazana ikibindi bagatereka hagati, ubundi bagakora akazi ko kudahira no gusomya kuri buri mugabo wese wakoze akarasisi. Igitangaza muri ibi birori ni uko nyuma yo kunywa wa mutobe buri wese aba asabwa kwihaga akongera akagarura wa mutobe yanyweye, akabiruka akongera agatera cya gitara afite mu gihe arimo abyina niyerekana, akongera akabyina. Uyu muco benshi muri aba basangwabutaka bahuriraho bawukora bizihiza iminsi mikuru yo kubona izuba cyangwa ukwezi, bitewe n'igihe bumvikanyeho barahura ubundi bakabyina. Ibindi bintu abasangwabutaka bo muri ishyamba bakunze gukora bishimisha harimo kwegera mu mazi y'ibidendezi bikikije aho batuye, aho usanga abakuru bigisha abana kwibira no gukora ubufindo butandukanye mu mazi. Ibijyanye n'iyobokamana kuri abasangwabutaka bitandukanye kure n'ibyo usanzwe uzi. Urugero naguha ni nk'ubwoko bw'abagwani basenga umwami w'imiswa, abandi bagasenga ndetse bakizera mu biti n'ibimera bidakunze kuboneka hafi yabo, uretse ko hari na bamwe bazwiho kuba bakoresha ndetse bakagira ibyo twakwita nk'imyuka mibi. Nubwo ushobora kumva ko abasangwabutaka bahora bambaye ubusa mu ishyamba, imibonano mpuzabitsina kuri abasangwabutaka ni kimwe mu bintu bakora mu ibanga rikomeye cyane, kuko bigoye kubona aho bari biherereye. Ibi ni byatangajwe n'abashakashatsi bagiye bahatembera mu bikorwa by'ubushakashatsi bitandukanye. Kubera ubuhanga bwo kuzerera ishyamba abaturage bafite, dore ko zimwe muri zo usanga banazitegeka, ibi bituma biyumva ndetse bakita abami b'ishyamba rya Amazon. Turacyari hagati mu ishyamba rya Amazon. Abatuye ishyamba twahisemo kuganiraho uyu munsi, abenshi muri abasangwabutaka nta n'umwe uzi gusoma no kwandika, uretse ubwoko n'imiryango imwe n'imwe yagiye ikora ikimeze nko kwigumura. Ntibava mu ishyamba, ariko abana babo bakaba bajya kwiga, naho abasigaye bose ntawe uzi iby'iterambere, inkomoko yabo cyangwa se ngo abe yamenye isi iri hanze y'ishyamba rya Amazon, uretse kumenyana hagati yabo. Abasangwabutaka bo mu ishyamba rya Amazon bazi kandi banigisha abana babo ku giti cyashibutse bwa mbere mw'iri shyamba aricyo bakomotseho, cyangwa se inyamaswa runaka batazi. Mu by'ukuri nabo ntibazi inkomoko yabo. Munyemerera abe naho dusoreza ikiganiro cy'uyu munsi. Jimwe abanya mu kiganiro nari Jehova ni ikora uko ishaka naho utaha. Isi dutuye imaze imyaka irenga miliyari ibayeho. Hari abayinyuzeho bagize uruhare rukomeye ku byo tubona uyu munsi. Even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. Indwara z'ibyorezo zikomeza kwisukiranya uko bwije n'uko bukeye. China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. Ibikorwa by'ubwiyahuzi no kudahuza kw'amadini. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! غزاة 22 جدا 17 يبرو 17 5 2013 الله أكبر! الله أكبر! Ikoranabuhanga rigezweho bikekwa ko ryo rizarangiza ikiremwa muntu. At a top robotics company in Japan this week, 4 robots being developed for military applications killed 29 humans in the lab. Hamwe n'ibindi byinshi bitandukanye ni mu kiganiro Isi dutuye kuri radiyo Agaciro buri kuwa mbere isaa 12:30 z'umugoroba no kuwa gatandatu isaa 6 zuzuye. Kuri YouTube channel ni Documentaire.